Yes. How are you guys? Karibuni sana popote mlipo. Nawakaribisha nyote tena katika kipindi chetu cha siku ya leo, wakati long time long time guys. How are you doing? Wow, sijui kama nimenona kidogo, sijui kama how are you, lakini missing you people. Karibuni sana. Haya, Mbuya More werere bano ng'aki mugenderete matuka mabo matuka mange manene abakwe Mbuya More enchara yabarire ng'aki mwareire nchunga mbarore. Habari zenu lakini, how are you doing? I miss you people. Wacha nipeane linki hapa kwanza. Acha nipeane linki hapa ndio tuanze kuongea. Acha nipeane linki hapa. Let me give a link here. Yes. Long time was a wrong time. Sinima miss. Missment nayo. Missment. I'm waiting for people to come here and say hi to me. Ne minchire ndio kwa show. Paka monte hivi hi. It's fun show. How are you? I'm waiting for you guys here. Na wangoja. Moto. Show maridadi. Hot TV. The hottest TV. Naona comments zimeanza kuwasili hapa. Anyway, Mbuya More manene yesabakwe. Ejensama niwe tenga sama bani sibajaka rikisabari. Wana rene ntobaga nyite kyandigi 10. Batinta ketenda ateme linki usengoje le laptop wenenyi tumeifanyia setup jana Sunday. Enyi twagorete laptop ya rato misiri for quite some time. Eito abwate gachikange software ono twagitokara agenda misingi ono rende huyare paki ono rende haya ABCD chitimaitiko so ikiraiga twamwari baga rero timu comment ibange kiagera igebekera neti atanga before it gets around. First of all tianda comment bwango Mbuya More manena abagwe tigamba kwania so bwango bari muri mae gari rikonde ringwe kariro 1 2 mic testing. Tigaba nonda bamushene laptop gatusalikira obi gaki laptop gatusalikira tugakama sakume ono nakikanye tuburirete batendo gya baki ase ekiondo kekenene kirundo manyitigo saba bari mae gari monyigwete bari mu karanste biro bya mae gati metusiri ugingo ikarira abuo tebinge comment gaiga. Aki missment we ama igambugate abegete suti we in fact na chinkarea age chimboto ja sugunanire obi na chinkarea mo tikete kondageri na chinkarea noroche ma iliga oi wa
mwatiga gaka karia pigaki majimbo ta ciacokire makwenyi ciatichire roci anyway tari mang'ana bia turi icukuma narire yukaiga gaki tari korona mbwate kamuranche nanti nikobambukiria egento mbwate na erikuba ici nini. I want to do testing laptop ene enyi ntagete korayekorera testing ntagete gotuma link ndore kama it's working gose working some banners bantu bakatari Mbuya More bantu ba Saudi Arabia haleluya bwana asifiwe Mbuya More aso monene abakwe family Mbuya chire abagaka Mbuya bare ngakimogendere tabasanire ndi karang'ango masene well I was away we well I was away Mbuya More ebisigisa Mbuya bire ng'akibibaire tu maete bono chinkaki echiga bagotebeye nsama chisemo chiri chiamache ng'umbu sama banis bono chibegete amaripoki nabo naigwete bate goterwa sama banis wasokire mbona ntago download nkobeka iga bono rende tu nogwita masene ntete korakora testing ntagete mbae link ntagete mbae link pole tari korona gaki monga bere Alfred Alita Badansi, karibu sana. Hey, you people have missed you all. How are you lakini? Mwana bakwe. Ngake mwatoreka rose mwarura soko toreka. Mwarura se wokofu kurumbatiga. Mwagure. We, aye baba. Tienda soma comment chira. Ndarareta masene. Tienda soma comment chira iga. Ngaki omwana ominto Mary Neema, Mary baba Mbuyore. Ngaki omogaka agenderete. Kuruto gotiga. How are you? Awara. Esho tu akarito yo mwiso ne ya Mary mashine kamanya kwa na yabete Mary the last show yarengene ya Mary Neema alafu laptop kamanya kuanga tata Mary tima mbire jo turwanete I don't know but I hope wherever you are Mbuyore people Mbuya bare yesa nagenda tukubarwanira soko nyara haya we erna maseko kagaki mongita erna aba Misiri kujeni share bali muri Facebook keep sharing keep sharing kabisa, keep sharing the show niko on Facebook share YouTube share Kalista Kenyanya mupiso hapo manyeno mukunde kane timu comments injo hapa tuko pamoja asante tuatebange mutinyo yomo by the way we are in November December chike kitoko cha kulia hayi baba Rose Nyambane onye turanyore gesigisa aurende chuga atokwe Rose Nyambane niko ndani Echomane haya baba Chomane hii ni ya wapi tena Ichioma. I used to watch Nigerian movies by the way ukonga Ichioma oga wairira buyagaki haya Rafael Nyakundi ama ene na kikaka hii kitu tumemisi sana kondani kabisa karibu Mary Neema tuned in baba asante karibu ase show busibuli muse ulikuwa wapi na iranire gakeru sana achiete but I'm back. Thank you so much for the people who have stood with us to regain back the show. Bali mwa make sure nganto wata new laptop. Thank you so much. God bless you. Yesa abairanirie esicharuete abairanirie achase mifuko tuagurite laptop wale mlitoa achase mifuko yenu achase kabisa naambia mazuri. God bless you abundantly. Bali mwa make sure nga this show is coming for you online. Tiamba expenses kesho tunalipa daily, tunalipa internet monthly, tunalipa software on a monthly basis. Alafu a machine can break down. Unaona laptop yangete tukagure yenyi motherboard ilikufa tukanunua ingine. So I thank you those people who stood with us to pay for the software, to pay for the internet and to buy a new laptop. God bless you so much.
n'abantu abaya. Anet Maroko, karibu sana. Evelyn Dan Show, happy new month Kasungura, stay safe ndebuja njende healthy corona drankera, and I pray God ipitie mbali. Kahambo Favor tuned in Leonida Nyabuto, welcome, we missed you, I missed you too. Mwaga Emmanuel mwaga kura lioma patini Konkong Nairobi ke lioma nonka lioma aralia sino njengere kenyoni mate. Tukura nsema lioma nona someta lioma primary lioma secondary nona someta kura form 1 mpaka form 4 na alinga form 4 east, the ever noisiest class ever, form 4 east. Yes, iko na alinga noismeka no yango mwana mungaini yango mwana ebuku ebibiri yango mwana Matayo henye tari Matthew. Nairobi Kenya indeime hai tupita mwaga and ani nyaboke kurwa kitenga lioma sante Mary Onyanja Mbuya More kaka tuned in from 974 Qatar, good vibes pamoja sara kwamba Mbuya More kaka asante. Loud and clear launide kwamba abantu bamaika tukuigwete buya likondo lile gwero emaikire buya. Valini Keruboyo, welcome asante. Alfred Arita Abundance, wow, how are you brother? Sunguranga ndebuja hey oyoma eteno mupisha wabu naende gale motivational speaker naende gale mentor bonolende. He's a good guy. You can go to his Facebook profile and see who he is, a good guy. Wacha kwa maleta ande kai gari mara tusomia bila tato. By the way, Alfred Arita, if you are getting me loud and clear, one time I should invite you to my show. You teach us something. You spoke powerful points about somebody. I think you know. Bernard Yatuya igobana. Mondo chitwakorore tata ki mura. Kambo Fefa, wewe na mashine Kasungura iti unaleta mashine ukingoja watu wa join walete yao. Hii Soloni Ron manze tumekumisi sana. I'm happy umerudi. Yes, I'm back kwa kishindo. Koni Kerubo, welcome, asante. Liz Mongare niko ndani. Sami Kirandi, ayamonene invite me ningokwani nkoba ande lingi nutagerera Bernard Yatuya Stella Ven Rafael Mugaka gichana igona kimwateba kaka nkieke kwariete urigentete buye kakune njarendi yete gara unangomete ubi ma rigeri mutago ntumira kende ni India enamba ya mpesa ngo babekera inse ntumire kende ni Indi yani encharandire tumange sadaka ni India ke wa barandi gose bakurisi bakorani tumakende bwana Yatuya tumakende musembeke muno mbumba bumba techichore kai sebon mutagitendagire tebika lista andigie ke igobano mangana yo December inyangi wangu Fanny Severin, the list is long. I love you guys, asante. Jomo Dana tuned in from Nairobi, asante. Peter Pondi, Kakasungura mbona unatufanyia hivyo lakini laptop yangete mukanga ko nchangira lakini enda thank God bari mwagurite laptop Mungu abariki. Nayo nyutatu kutu surprise na internet namba nera bwe gweta nsabu 0700169444. We only pay 1500 per month for internet. Obana butu wakane mitinyira ni 10 rende tunagutienaga. Sophie Olina, okay, hamako ngaki, hi, long time, okay, nimeona someone here from Rio Magetenga, but amesema anakaa Ngong. Aniambia Kongong wapi? Haya. Ngori wanolenge. Bernard Yatuya nkurigwore na Sophie. Kurigwore na Sophie, nyora na bano ngomanya na tuli moche guys screen ngwana na link. Tianda so much comment. Mary Onyanja, I was almost to be depressed due to lack of Kiss Hot TV. Haya. Guy. Igoko misi kuwa no was such a serious case. Kai, I didn't know. Mary, pole sana. Rosie Ndege, tune in. By the way, nanyo rich message nyingi sana WhatsApp kuruturwe mbeo. So many messages that ntubako boli kaka ngaikuacha. Kwa gende rusa, yani muni wacha. Aya, chinani wameta kale. Mwagi Emmanuel, tulisema na we bro, Lioma secondary, ulisoma news. Ngai fafa, hey, agworo. Tulisoma na we bro. Tu wetina kasomeni news parade. Media taribo na echa kamuse. I started kitambo.
nagasomire news parade, nagasomire news buna abana bakora chiyoyo, bakora chimbongi, abandi bakwenda addition, igo bono tari bono naechaka my friend. Kaka pass my warmest greetings to Ven, please. Haya, Peter yabono ng'otagete, maramfeni okari gukwani, marankaristo okatagete, ngakibono tocha kuchoka. Haulinde. Haya. Tangaza msimamo bwana. Edgar Ombongi, congrats, you are doing a good job, but as a station avoid taking political sides. Ntuga akintu kwa na siasa aga. We don't talk politics iga. We don't talk politics. Aga to na mangana home affairs. Iga ntubu ati siasa, and since I started the show ntuntu ano kwa na siasa aga, unless you were watching a different television. Olivia Nevi na abarorire sante. Olivia Nevi Kalista igonaki. Atimaenuvita kwararo mugakone kaka kwarabire obi baba narabire se noroje wanje nareire blessed Lizzy high five kila mtu wacha niwapee link moche gatoke siasa mwantenga kimugenderete muichore studio ga link kujeni link ndio hiyo imbwataga kubaga keigo tari corona rindi ikini rindi gakuba nkaro kanyerere kubukindu mate mburanja atubusonga ABCD kita ajamuka taraboka ukumimura haya anajiita ABCDG nasikia kaka singura before it gets rowdy. Good man. Haya, linki ndio hiyo. Mtu akuja tuambie tuanze show by the way. Linki ndio hiyo nimetuma hapo. Facebook pamoja na YouTube. Keep sharing our show by the way. Wacha nione watu wa Facebook mmeshare show mpaka wapi. Mimi kama cheers. We need subscribers. YouTube tunataka 100,000 subscribers na hakuna mocheers. Kuna mocheers. Moshe linki usenduka. Moshe show yeje usensie kengenda nyomba. Nabonde iko. Talingo bangentere. Share. Haya. Inchubono kai Bishop mugundekane ugurega haya kujeni inchuo bwango kimbia hapa lingi yeyo kujeni show inchua so bonge mochiche kai banjiri mbyore obe banjiri yaya nelia ndio kubatisa na alikuwa ni nane ngobalire kuba dizir nane ngobalire happy to see you back guys. Asante kaka tebyo nsonga ndigie no mwana ominto kura nyamira bogichora bobembe haya liga nibona ni boxi mutatebi kusama ngana nabwe na December haya ngaki askobo nakika kaboirere wairete buyaga mangana tayo wa twara kwa Misiri anyway karibu nairanire kwa gisindo kubwa ndeberi Bernard oyo ntageta screen airenda abantu bare natumire lingi antu bakire mesosi Bernard we are the people, let them come. I'm waiting. Na wangoja hapa, I'm waiting for them. If you're having difficulties to join, please let us know. Kama uko na shida ya kujoin kwa show, tafadhali wacha tujue kwa kupitia comment section. I'm waiting for people here. Monte having a ikonye muri. I'm trying to correct something here. Haya. Imekuwa. Anyway, toka nrango. Ngaki, habari ama tuko? Well, I was away. Nkango chiri boti. Where do you away?
So many things happened. People were complaining. Others had depression. Others were taken to hospital because of Kissy Hot TV missing. But Aya, I think they are now okay. it was that Yeah, serious? it was serious. Uh-huh. People really slept very early. You know, this thing makes people awake all through. But tangu iende, acha tu stress. But we thank God we are back. Mm. So before we start, let's pray. Tosabe. Almighty Father, we thank you, we glorify your name, Lord. You've been with us through since we were born into this moment, Lord. As we start our program, may you be with us. Bless us, make us good listeners, and always let us keep praising your name. Be with us now and forevermore. For this is my humble prayer in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Leo hatuna mjadala. Leo ni kusalimiana. Hi, how are you? Tangu Maikonyo kusalimia. muri mugendrete habari ya matuka mange. Ngaya abantu bachi. Okay, ndiye yanga naende, I don't know, but I think it's okay. Leo ni kusalimiana, tujuliane hali. Sidhani kama iko na shida leo pia. If there is a problem, please let us know. Omonto Evans Omonte. Oya, hata Ankalisa nilikuwa nimemiss smile yako for sure. Haya, awora. Omonto Musacha, happy Monday. Amashabiki onspi AKHTV. Na basogeire mwensi nyasaye no muya botambe tigatonya gusabirana gaki. Kai, nani ntunama yetu kubasabira kurwaiga. Mishi anatafutwa. Blessed Elizia anauliza Mishi yako wapi? Actually watu wengi hawajui kwamba tumerudi kwa sababu hatukumake tangazo. Etu hivyo tuacha iko tu surprise. Pum, sisi ndio hao. We never made an announcement. So karibuni sana. I'm waiting people to join. Esther Kefe, lakini tafutie Rose mamake. Huyu ni nani? Namjua kweli? Send me a link. Link nimetuma kwa nini? Please. I've sent a link kwa nini? Nimetuma link kwa comment section, please. Wala amuoni notification, shauri yenu. Haya. Tiango ndarigie link yeye ngore kwerende. Anita is here. Ando mbona bakore kubumbata. Hii, haya. Ngoyoga. Ke, omo Dubai, mbiyore. Anita. Nyarure, mbiyole. Ng'aki mugendrete. Mane nabakwe. Mwagure kurwa soko torika gusembia mure. Yangu ndakwani nyarure rugurabu karankwaneri nyarure. Oyo. Nyarure mbiyole. Mbiandikia baba. Tokumuruka banjiri. Banjiri mbiyole. Tokumuruka banjiri. Masekoto wake. Yes, by the way, Vanis, how are you? Mbiyande. Nako smart. Vanis, you are very smart. Oh. Aje takabeka moyo Wow. barazi. Hey, surprise, kaka. Hako smart. Yes. I'm here. Nche na areire njobuye kamuroji. Nche na areire. Yende toko masoka kangana iturosi gwako bono botuko. Ke, abantu bandi muragire tata. Mura. Anita.
Anita tebangu. Mbiyande yu nole. Moyonde nkoyana inde. Nanje moyonde. Lakini taituwa kama sakumi. Ya tu kama sakwime. Tumisikia sauti hii yako kabisa. Kabisa. Ayoja. Sikurar. Ngore tano mujadra tejira basaine. Ngete ngurara morera. Obi ngukumimore. Ngeya saa tano. Ngukumimore. Karista. Ngeya saa tano already. Ai, kwani Dubai inakuwa na different time na East Africa? Tuko na 1 hour mbele. Na Saudi Arabia si mnakuwa na same time ama? Dubai mko 1 hour mbele kama wanya muri 1 hour hapo ndigechire 10:41. Saina na 41. Ndio. That should be the time in Dubai. Lakini kwa tano mjadara. To iko Arab. Au, haya. Iko mjadara. Oro se ngo sambande nyumba ga saine. Ngo tonginde saine. Kobe kande kibiriti. Omugenyoboka. Saine ngobe kande kibiriti. Ngumuri na petrol. Lilia bantu mwarali. Omugenyoboka. Anita. Niwe kile merogerie nyangi. Nakuboli. Anita. Ento abate nyangi. Anita ko sono yo amore. Anita. Nango. Kwani musienga ya chita kita masa naende. Ya ndata ayabona ole nyuma. Nakyo nyuma ya. Au. Tayamo sene. Mary ochire gaki. Katika nenda to mushene gaki. Karibu wa magani mwera una gatera kweli. Ndi mukondokera omwana ase group. Meri gesikisa mbuya kire baba. Mbiyande manya gaki kaka bakondo. Kaka. Bakondoka omwana ase group. Ao, na bakara koteba. Akinga indo omwana. Ngoyo koranga omwana. Baboli no mutwe go sina magoro. Na wakondoka omwana igatuma etiningi. Bono Mary. Mary. Nabokoro kwa omwana ekiagera obegete pusikati omoto. Bono naketera omwana. Abegete ke busi omoto. Gakiye iga bono ngayogo chikomina. Kese konyakarose itukia onchirende yansi. Nakibakorokera omwana obegete pussycat nakibakorokera omwana ayibona acha kwa ayibona omwana for now ayibona omwana ari yana rira entoto Elizabeth ngayagenda akina arorera Anita lakini mbiyore mbiyande yu naki yani omborete yani nana gokorora group tata nkumi ngayibona Anita achiete omonto onkorora nka lista fani isi yako charando sirebune embora yomurakera nanje ngo chandi neri mutaikondora fani isi yako kamuka ya ndio kale mocha zina arali nje nkoraro ubwo mwali era rango ngaki kara kirango yango nda kwa ni Mary baba gesikisa mbuya kire bas ngaki mangana ali ngaki mwajite mukakwana kwa sababu bado haya bas natiga irabo ekore ya ikiraiga egore Rafael eliete elio rusi gagyo begeliete ngaungegore ai Rafael ajigaga oya akoro elieta rinda akoro kumwana mke mwenzetu bono sabetero sabeti ngaki kare
Era abegete mask baka jimyoro igoro. Kwani ngai abande muri kaigobo kendi bole mabegete chisweta. Haya. Aye, wewe mahali kwingine wewe baridi ishaanza baba, nikuambie saa hii tumevaa sweta mbili. Nani gege ya jacket? Imagine penye niko hakuna. Nani gege ya jacket? Hapa mahali Niga niko tu. sasa, mahali niko saa hii tumeanza hiyo season, tunavalia makoti kubwa kubwa. Mpaka hata sindano unadungwa sindano ya climate inabidi. Njembu yande bono tindaro raibu kendu. Oganya engange bole gocha. Yanda kwani abantu mako bali bakamutiene. Ngakisabeti kwairire. Sabeti naye. Moko ngora so kwege na kwagure. Bono ngese ina rieta kwana chiri turorera. Nikyo kulikana iga. Feni riri acha kweruka ekera igire standard 8 ka standard 7 ekere imanyire na nabwena takobeke sigati ebekire yangende kurume. Feni nkyo kwetubera umono. Umerio ndeta tigambwana tigakomboli ngoitwera. Likubali muriete limwate to umuntu labda nakiago kumekera umuntu kabisa igo. Ya ndera ali mapengo lero korekana sinalete thaka akakwengundi. Waje tabache kwa iguru. Agaetiwe ngundi. Egwanya yabaire kiongozi. Kotonginde. Tiga abantu baracha. Sofio chire karamu karibisha kwasi mama na kotongi Sofio ikira. Igo mwamara. Kai. Sofio lero kabita amanyinga ye ngondi, amanyinga ye mami ye ngondi. Kai. Karatiga ntarareta Sophie tigamukaribisa Rafael aratukwani officially Rafael ngakebwerire. Oire byana kimuire tao. Biatore. Tuitabire mbiatore. Ama tukamange byeni ngale na biroje. Bwana kwa vile bono kankara twa muroche kaki twamo misiri tokakuminga ibono kaka achiete gochiba bintu Kaka achiete korosie mbegu Arista. Anita. Agikorwa abo. Biyande yu naki. Ambitengo. Akiol. Ndebu yapi nyasaye no mierero na rode de kaka haiga karista Anita na abande bons. Amina yaba fani swasi nimbaroja abo screen. Yaba Sophie nayo kwenye ngoja naye ku Sophie. Bwana komara. Enda na mbalire. Aya karamu kwa Nero. Sophie. Dawa kwa Mbuya More mwezi. Yo. Tuitabire baba. Jene macha. Bisa gochi. Okurangirira abantu kandi ngochimaye. Wana we mutinara kuminyoka lero kuno kuminyoka grupu. Utarore kaini na kimogendre to mwezi. Biatore baba. Na nchi mbiale nyasaye numuya utwanchire mpaka ande tumiranire. Elisa. Elisa lero Elisa. Temangu baba. Veni abantu Useke tamba umuntu togosabera ni ubwene. Protest yajagire ngwana mpaka mwakora muteti ngwana mogo kirangi protest imeanza. Toa mask. Tuboro umuntu rende togosabera ubwene. Omuntu mokorera no munya kubwene. Kosoma no arago kwana ba mintu. Mogo kirangwana rende. Twakire. Mboli bana sike.
Rusia makoko munu. Mondole. Already ikakoroche. Ye kwari bono marogo sen. Mura. Kaya motiga kwana bono, motiga kwana muro chuangiri bwe minjire bono motiga kwana. Kwana bono. Ano mo dan tiga ni mo bana moro eti. Kira. Ngaki kale ya Roma. Sami. Karati kango Sami tokwani yango. Tia Sami atokwani maya ko bol riso. Na wako ni mwezi. Na wako ni mwezi Mbuya More. Mbuya More. Mbuya oyong kerandi litere kawan sam kerandi. Dia Facebook. No mobiali akora sasa moya ati. Umubiali yako so mubiale. Ngakiona kwa libika. Mbuyaro maite ameongea eke busiku likerekia era no mubialia Omubyali gona kiamine. ero maite no moibori Okobyali abantu. No mobialia. Tiambe gosi. Nege kongwa sabantu bande. Mwero uliye deyo. Kaya liete linkiri minute bali tutamanye tikora tiganga fafa mwe tumanye liete linkiri minute gakitika koseka Koro baba nusi. Gize. Veni ule liete wako tubire ne mas. Veni na bwatari komurera kara tebe liete linkiri minute tumanye abandi bali tutamanye ti. Wala yeke liyo mobialia. Aso momento bwete usimo maite. Elimine tisinjira mbali. Aboka ndo muwalia. Yako ibole ne kitali no mobialia. Mwanywa. Abudara dole tabauti. Tukubwatete. Makina ende kwa. Ondo musaza kero boy. Ora wana. Ano mobialia. Businege komu mangana makong. Nege kongwa ken. Ina bada timotiga ukinera chikavume. Moso guys kumumanyeke gusi. Na ite grase na chavu mengo kinle te chikavu monyora kwa kinle te chikavu me bande bakinde tikavu. Isiko bono ngai. Utanga una ene chikavu mokinera te kyara ke gusi tomanyeti. Igarafa ili yako. Rafa iko rangeli. Teba bono toerese kiaga na yo kimanyete toerese. Takole ti. Naro okole koeresa. Yabu to keranjera. Utieren. Bono igora fairia kera tugutumwe skulu na gatimoreta baibori. Ingi ke minute. Umusata usomo ko. Abaiboli. Bose abaiboli ko ere babere. Kyara boss machangira ta soko byaro. Gwatumiru baredi umwate bunga ki. Kero montare to moibori oye. Ningokoreta. Omoiboli nyoko bose niso. Bonse na abaiboli bawo. Kwebule. Na kende mata kero mosacha ko yende. Omusacha arokiro mu byali ekyagera. Anya tali ero rutete mbegweli. Otango musubati otabate muri tachi ko byara. Wantegera ile. Ntofauti kiera so moibori no mobiali. Omoiboli no mobiali. Wanti na abaiboli tabauti tei. Ayo no mobialia. Anya tali umusacho oyo gangwera. Anya tali umusacho oyo. Tang musubati otaje to ko byara.
Nonya tari omusubati omusacha oyo takwenyora mwana. Nakie kibono gekoro abaibori. Kai, gusiikero nekio mathatha. Abwege bintu mbiro bibachekaine totwenete kurangeria chisokoro kiri tia 1908. Nyamioro. Tutarazi chisokoro kakae karatweresa ngo ai no mate kwana kwigwe na kia kibusiki. yuma etomo yali oyo. Ekikaka kire gotana gukeigwo turo chio kirirwa kire break. Kia na no Omata ase group na mokoire ke gusiiga bono yatokandiga. Lakini most ireke gusiga bata yatoka kuchibugira ngo mate. Asa abantu bamito. Kerekene. Abuti wana maiteke busi. Ngayo yo ndara baerese ngagitoko muruka bano tianda arigereria ngagitoko muruka. Ingo oyonde tiango ndamurigiria Benedicta. Benedicta. Aja tugeresa tata atotevie erieterio. Abantu baminto. Ingiri goteva. Lakini abuna we abantu bameteke busi. Turamanya nambobe. By the way. Ke abantu bari batanyamanya inia. Njeti mai bantu mai. Meri tamai bantu mai gaye no mugeni. Haya, bono tutamanyane. Tegera bono. Tiga inja bono ngongo sike bindieke. Hai kaka. Yes. Bana goteba ngaki. Feni kogechi warma tachete kare. Mora mwaibaga nandi narwatete. Feni bwangire gukwana. Haya. Nuri kuberi mwate to monu. Tiga to monu aye pora arusi sauti. Mwaribaga. Haya. Feni bono. Tiba gali auri abene. Feni kwana. Kira giri bono. Tiga kwana bono. Tumanya naye kaka. Mabu agira masokume. Sawa. Link hiyo. Those who want to join nimetuma link kwa comments. Please, those who want to join. Haya. Bono nje ngokuwa na last. Kawaida. Bali tu akora introduction ama maeta ama swali to kwera nili introduction. Introduction. No, Meri taba manyeti. Meri tato manyeti, Meri tamaiti bantu. Oikaba manye. Meri nabora nyana abwata abana bamu abo gaika, lakini hata manyitinga na abamu abo. Na babwata abana kuruso abora nyata mayitinga na abamu abo. Bono naende inyoranga etubwata matuko maketo ke December. Put that in mind. Amina. Naende incho mukunde kane. Bone karo kubeka mangana mesa kwa yabe kabuikiranu. Tuwana nide. Haya. Tujagere kurwa bono ga muaskop. Banchiri. Bwango ajerera. Gamba kwane ngabwairire naende. Bia mono. Waire bia. Ai Meri otamaite Meri nkoro kukalista siocha. Seitere sauti mogirango mata aria sababu kwane ngomonto minto. Abuno seito. Ari mate. Araria bugirango nene. Ari sauti mogirango mate. Asakuruku nyamarambe nguko. Ikoba nyamarambe. Abunanga. Nande mbwata chinka iberi. Steri yanka yanere nyamira. Kemera. Siocha. Meri otario mogaka. Meri otata Lawrence. Njeni ryokoro bari ase gurupu chimessage. Nero. Akueroka Karix. Chisa chinde. Haya. Tawenda uchumuni.
Kerubo naye. Vani. Eba kotokuwa juwasi bo motu mpaka maega. Mura. Haya. Karibu bwana. Meri be kota maite. Ngoro ku Fanis Kerubo omutu. Teitere bo getutu. Nyoko koigu gachuba meriri. Kiumbu ari nyagita rogoro gochimate gochiabo go goikiro. Aye Karista. Akigocha koruke mera ocho gocha ali entanda igwambo ke ngombo to merani. Sawa. Karista igure go na maita bwasa na mate. Ya Meri taraigwa. Kemera. Miriri. Ngoro ku Fanis Kerubo oibo murwa. Seitore bo getutu ba masaba. Meriri gachuba. Omaete Meri ngori yari chikamati kurwa. Bono mwa kwana mangana aikiranete. Ya na bere igo kaka na akorire. Nabara agesi mikenya temo muro mwabonga ebange naro chasigete. Indasi nande tindi koligia. Asa bao nega tindi koligia. Ndarati mokake. Haya. Arati mugia bongo. Good. Haya tochi bwana. Tengo na aye. Nicho ko 7. Veni tali nje kare. Mishi. Ai, misi mboko. kirango salimura mangana ke tekara. Tuatigire. Termoina. Misi ngo kolgeto libagali ori abene karibu egunka kana kwa macho no kunyo. Haya tochi bwana. Macha ya njoi. Ngoto ngitora sinini ka jinsa chinyari akaendera Veni naye. Veni ngoroko. Oye saboke. Seito nyangusu. Nyangusu rigena. Nakorire. Bado. Ngina ndi ngopate. What people? Tindi korigia. Hi. Okay. Meri. Usimani kuiruka Meri Neema no mwana nje ngukurangiriro. Kera gutiari. Nayo kundu ku mwana. Wono ndo chinje na ise tole ngaine. Ukamweta keigo. Kwanyore sababu akorokera omwana. Asi. Kwegure ngakiateba? Neema no mwana we. Bas, good. I think you've got the reason now. Aya, tutaruka Meri atajiintroduce baadaye. Naro egore ngaki. Nandi wachenjiri kiongozi bamura utanzania kale. Haya. Asina yane. Yes. Inkoro kubuna Rafaeli Nyakundi. Nyakundi neliye batiso. Rafaeli neliyane. Ngere Nyamira Sironga. Mama ruweta boge tutu aralia. Muga uya tutu asakoro kuno gachuba. Aya. Fanis robono. Na Fanis bona te bagachuba. Muga ka ruweta asakoro kuno baracho Sironga. Fanis na wate bagachuba bono. Ma muranya muri chikaseni. Yoko manyera. Gachuba koru, mamu mino gachuba korwa, wano ranyoro bwate antiga ego kuno kusalia maskani, utamanyeti. Nata nambuge teroche mumbu. Tono tole, indu tole ke tiro igoro. Aya,
getiro gora una ora nyore antinere yambo getu kuchirugoro. Ngayo kuma na maana. Ahora beto man. Haya. Nanga na call. Para akora. Abana mbale ngubwata. Nda nyora. Aroli tafuta mahali kuna mwangaza please. Aroli tafuta mahali kuna mwangaza ndio urudi tena uko kwa giza. Haya goika engage goika nimbate chibeso kurari chibeso ebinde na bitwakana mangana ye chibeso kole ngona ne chibeso kuli uma konyoma ebinde bitwakana ona ukoro mukungu igo mwako yo wati to akansa tara iboro mwako yo wati to akansa tara iboro Ganyore. Bono tutire mbokango kuchinse amanye ngaya mano ya ng'onde Vitengo lindi. Okay, te introduce ti mbrando ya mwaka ya mutigo jigo. Igorari. Bas, toje bane sibitengo. Mshenkole kumurwania. Omate Rafael tigea ko soli rero ko sininche kwabo kira. Tiga kwa tigati saria mangana ga studio. Ya mishigo debe kole kurwani ya. Akamwana ngari ka daga akiri kuri Kita. Ya murwani bako chile dada. Kai. Bade ituma dik ikilibu ituma semu ageroje. Akamwana wa daga kungi. Kungi proje. Tonde tra baskali. Ekoro tuma makole te konda kagora. Anyway, yes, let's proceed. Okay. Dani zima radio kwanza. Dani uko na background noise tafadhali. Dan uko na background noise mingi sana. So either radio, umeweka radio ama kuna watu wanakupigia kelele. Okay, haya, let's proceed. Haya. Yes, Vitengo, karibu. Mary naitwa Leonida Vitengo Nyabuto. Tali Mary weko kwa tebe. Point of correction. Mimi naongea na Mary sio mgeni, wengine mnanijua. Nyamaza Rafael, wacha kierere. Si ni vizuri nakuambia hata Dani hakujui. Hata mimi simjui. Si ndio hiyo sasa, hata mimi sikujui. Hebu sema, acha kusema Mary. Mary ne Roma gani Wesco ga. Haya, let's proceed. Stari yoko ngira bose biti bone gari ya maguteta bwati bureki. Anyway. Majina yangu natambulika kama Leonida. Kwana. Naitwa Leonida Vitengo Nyabuto, that's my name. I come from Nyamira County. A mother of 2 kids. Single, not searching. Yeah. Single, not searching. Nyamira aria. Nyamira ne nkare. Nyamira County. Aradia, Nyamira County where? Hakika kama hata sometimes ku explain hivi hivi kwa nguju sasa Nyamira County. Akibona urabe to manje seino. From
Watu wa Eskimu tuko Eskimu ya Nyansiongo. Ya Bora ni Nyansiongo. Nyansiongo hiyo sasa Nyansiongo hiyo. Bora ni district. Ndoche no maite. Ni maite tinko machati manya. Urasira na ngiyo kubwati kuchi. Oikomanya. Thank you. Sophie, tuigira sore. Aye Mary. Whatever tu manyiti. Mary tigara uruka wote. Mary whatever tu manyiti. Aya. Diri tu koriri kwarenge go tware go changira gabu na ero yo Sophie ori go kwana. Sasa au kujintroduce? Okay, njen kwambuka Sophie. Oyo gorina. Sei tondi yoma. Bako. Rafael kira kitata. Bueno Rafael tuku kanyana ra kwana alafu manya konte visna tigairi. Kendra Sophie baba tika Aye no. Mary na utamanyeti. Mary na utamanyeti. Mary sei tondi yoma. Kogo sirenjera nabo kaka okora kiguchi seito. Nende nkinatigai. Rafael bu nkinatigai. Nore people. Nore people. Togore dikai. Sisi wanalie na boli. Okay. Tindi pibora kin tindi kori gimbi ande. No. Abana na baro mbwate ninde bwana abana saba. Neki maana umaiti akina haja uongee uongo na labda kuna bradhako sasa anaangalia tu hapo. Akimeli ngoligia mwenye nataka kuvichunguza zaidi hata nini box pale nitamuelezea. Umaiti unaweza kuwa tunaongea jokes kumbe kuna mtu anaangalia anataka kujoin sasa aone hiyo ni nini ya jokes. Okay, mwenye nataka kujua ukweli wangu zaidi na wako ni box munalia. Ante bibu ya. Tokuwa nekana. Ande swali rinde. Samson Mutio agoteba iga. Hapa nikichangia maoni ama nikitaka mmoja napewa mara hiyo. Kakasungura nichanue kiasi. Kuja kwa skrini jitetee my friend. Mimi sichanuangi watu. Injue sasa skrini jitetee. Si kaka si wewe unaenda kuishi na yeye. Mimi nimemalizia hapo. Aiga sita simenye topo kendumbora orot. That's why jinsi wete mbage. Haya. Dan. Ya mishirende. Mishia kwa wapi? Kara tiga misi kwewe ngore eko moita. Tiga dani ara tatabi nga yakuru. Misi tiga ara yana. Tiga kwa nini? Waire bia. Nga kiu. Jana rongal ko ikaiga. Karibu yoka. Na ara nga kiwi zegendre. Karibu rioka so ana bikoro to. Ya onongo so no uti kinaro lide. Ana baya. Ni wero. Tenda inguru. Ayo Sophie. Atata kora introduction yuma ikora ngiri uri kwarorire.
Ndani ngoro. Ndani ngainga. Cái mà cho cái chachi. Eh? Osinyararia. Ya Zara. Oh. Mongi wete. Nko kunde Nyansara SDA najuru nko kunde nga Nyansara SDA kento bune kitu kama hiyo. So majumbe ito kabero gali. Okay. Na yoro dai. No. Very good. Haya. Mishi enkoro yatikiro goita. Karibu bwana. Judy karibu sana, tumekuona. Aba wachi kwa vera setrisa umbura obo sumbwa gurumaega. Umbura obo sumbwa ila niye basie yibuya kabisa ifunike. Haya. Yes Mishi. Let's proceed. Bia tole. Nje biyande. Kwenye gonde ale ni sabali. Kipelewe sai nimerudi. Nimerudi hata kwa grupu narudi leo usiku. So karibu ngoli kama itiboli. Mary na romo gani bweli isiko ga. Nani je timo manyeti. Obe na Dani ne romo gani ga. Oh Dan na to maiti. Nje kirambo. Jengura bege kirambo tikisi hot. Amalia takamiri gongoroku. Emiri nyetichi ondieki seito nyandaro kebirigo. Sawa. Wana chiraiguri. Tegera bano. Kuna mtu anauliza hivi. Tegera mwezi. Kuna mtu anauliza hivi. Huyu Sophie amesema kuna miaka ngapi kweli? Sio mimi nimeuliza. Sophie ambia watu kuna miaka ngapi? Sophie sema tangaza. Niulize. Kuna mtu amesema hapo miaka kwa kusema kweli kuna mtu amesema miaka yake hapo. Ni wewe umeuliza swali specifically. Sophie ameuliza Sophie hajasema watu wako hapo. Wewe umeuliza swali anaitwa Samson Mutio. Huyu Sophie amesema kuna miaka ngapi? Hii swali nimesoma kwa comment. Mwambie akuje kwa grupu utamuelezea. Haya. Ameelewa. Tuendelee. Tulikuwa unafika wapi? Mishi umemaliza kweli? Wale tano mojadra buku kole show bwangu bwana. Ngoto ongini kazini. Haya. Masakara na rai. Good. Huyu anajiita ache AASS. Abana bane tubuli. Kaya mura. Haya. Tuwekira moinasi Judith. Nga yoyo oyori kwa manyanga yachi kuchinande. Mary ameenda wapi? Kuna mtu hapa alikuwa anawajua anaitwa Mary. Alikuwa ni mgeni, alikuwa anataka kujua watu hapa. So sijui amepotea wana wapi. But let's hope she's watching. Let's proceed. Judith. Introduction. Dani ni mgeni pia kulikuwa na Mary. Mary amerudi ndio huyo. We, ni nini imenitoa kwanza? We ndio umejitoa, sisi hatujatoa mtu. Haya, Judith ameenda. Okay. Anyway,
I hope Mary umejua some of the people wenye unaonanga kwa WhatsApp group thank you. Umeona a few of them. Wale manoisemaker wako hapa umewajua, kina Kalista, Makerere, kina Mishi, Rafael. kina Rafaeli. Kuna mwingine anajiita Samuel but his morning alipoteza by the way Samuel is morning alipoteza ango yake, is also very noisy. Nara ukurukujuti na alituambia kuna harusi. iko maneno aya Judith ajitambulishe. Judith ya kwa grupu kweli hayuko, jitambulishe. Mary anataka kukujua na Dani wanataka kukujua hapa. Hawa wawili ni wageni. Baba kwani Mbuya More. Mbuya More. Mbuya More. Ntengoro kujudi. Mbuya Saitoire bomwanda. Bomwanda Kisi town. Bomwanda ngibonere guchiari Kisi town yabona. Igo. Nande. By the way, abari amatuko noro makongwa so kwegena ose kwagure. Njembu yande konyorangu metinga imwachete na tete kolike message. Tumerudi. Mbuya. Tumerudi hapo kwa mpigo kabisa. Haya. Mbuya. Okay. Ngoli. Olivia. Olivia ndio huyu. Yes, Olivia. Weka masakara emesa bwangu. Ngoto nginde ga chinse chiachire. Time. Muchadre no lembuga tatu kukorere show bwangu. Na kimwachira Mbuya More iga. Biatore. Ai, Eliza yuko. Judy Stella nakutafuta. Judy unatafutwa na Stella. Stella kwa USA. I think na hata wewe uko USA. Stella Kerubo. Ambia Judy anitafute WhatsApp. Ni mtu wa kwetu kabisa huyo. Stella Kerubo. Mtomere namba ya Evan. Namba yake ndio hii hapa. Unani WhatsApp. Niliweka namba yako kweli. On WhatsApp wa fresh. Hii namba inapita hapa chini. Nimpe namba yako. Okay. Hiyo 0700169444. Haya, let's proceed. Olivia, tulikuwa kwako. ngoro kwa Olivia kwamboka nganyanzio ari matuna mate Nyansionga enoyo sobo nguri tabu kuru nyansionga oyonde vitengo si ndio? Tengo ile natoka Nyansiongo. Inde person. Okay, not a person. Good. Kaka kwani tukua tu bantu basi. Kaka bane go kwe. Tukate nyangi na kibana ke gukori. Ati? Kaka tukua tu bantu basi ituna nayo. Timanye tiga kina yora tebe nga ibare. Anyamba yo barente. Teba ngo sino baba. Ai seino, meri boro be kama ngana emesa ga. Ama Marieta Kamiri, Mary Neema, Kayago is my dad. Seiton Keumbu. Village inaitwa Kenyambi. About status, I'm confused. In fact, I don't know where I am. What are viviti? Niko confused. Hata 50-50 ni at least. Agora. Sijawambia. I'm a mother. In fact, of one handsome boy. And very handsome, I mean.
na zaidi ya hapo. Na utoregete? Yes, I'm a born again Christian. Nashiriki katika kanisa la New Beginning Ministry Keumbu. Very good. Okay. Haya. Putting that aside, kaita tuamanya ni bake. So I think now you have a clue of the people you're interacting with. Dani, kagirite now you have a clue of the people you are interacting with. So can we proceed? Iswali mbwateri arera bano botukoiga ngobori abanyaruka baminto. Mbija kunyo muno musacho bwatekere gento. Yani I mean ugurite kire gento nyomba urite birogo TV hani ahanokwa na wikaranza na kuanza maisha. Ngaki mbuya. Amaita mwate abuna umotagete abantu bwate binto. But Kaka, according to me, siwezi kubali. Unajua behind a successful man there is always a woman. Aha. Sasa mimi nimeletwa kwa hiyo nyumba ni kama ameninunua. Kakitu kadogo anakuambia we nilikuokota otherwise. Haukuwa na kitu. So I better get someone tuanze maisha na yeye. That doesn't mean ninataka maskini mwenye hata hana kiatu. Mtu mwenye tunaanza tu na yeye. Lakini hiyo mtu ako na kila kitu mpaka kiti ninafuruta tu hivi. Ai hapana, hata nibebe na ndege mimi siwezi. Anakutesa, wanaume kama hao wanakutesa sana wakijua mwenye ako behind hiyo mali yako tu. Ngusema kwa tebanga you want people money fast. Yani mtu tando bali established. Kaka, tukisema tunataka pesa kwanza huwezi niambia kaka juu ninataka mwanaume nipate mwenye hata hawezi afford 50 bob ya kukula kwa siku. Kusema tunataka pesa ndio, hakuna maisha bila pesa. Hatuwezi kula mapenzi. At least mwenye ana hata kama ni 50 bob ama 100 kwa siku. Na mimi nikienda niuze sukuma yangu huko nilete 20 bob, tunaanza maisha, hiyo maisha inaendelea vizuri kuliko ingine. So are you telling men wenye wajaoa mbaba sasa kule bintu nyomba? No. Mnangoja nini? Nyoma. Anza maisha na bibi yako. Wacha kusema eti unajitayarisha upate kila kitu, umenunua gari. My friend, huyo si bibi yako, huyo umenunua. Hiyo ni kununua. Hiyo si kuoa. Igogo teba. In short you are saying umusacho established kwate kirege nyomba at some point muswati naro urenge maega yaye. Yes. Omaite umo muraiga hakuna vile anaweza sustain vitu. Really bachelor hata ana kiti yako na ile nini ya plastic na ako na pesa. Ana misuse. So ukiona mwanaume mwenye amestepo tu akipata end month salary unaona ameleta TV, ameleta kabati. My friend, there is a woman behind. Jibona. Sophie yagambe. Kaka, musacha kugura bintu tari bube lakini rende fanya uri musacha ugurite kire bintu mpaka kwivuria maswali. Igo muntu naro ugurite bintu ebyo muntu musacha umita ucha wikirani kire bintu nyomba ni uri mukunguta yo kumpongesa matebi ekengi borete akoni ye ekengi borete ga. Igo musacha lazima batoketi bali babere alafu amanye kugura bintu ebyo. Igo uchikonyora musacha nyombere complete by the way. Ituke rimongo gotebia ari ng'omanye na ebintu ebi naro. Kaba ready gosoka ngochare. Kwa hivyo onyora omusacha obwate kire gento nyomba by the way si poa. Hivyo jua kuna mwenye hizo vitu. So wewe as a person onyora kagorete bibere bitatu. So I as a person you won't feel comfortable in that. Okay. Mwanaume kitu ya maana omonyore kabwate gitanda tutebe ewoli nti ayega negasi nechisuri nchi anya kubura
ebintu byokurira bike ebindi at least akero kurende takuboru lakini ebindi na omuguchigo icho nere lakini nyoro omusacha obwate mpaka stand y'ebintu kere egento apangite chisufuria egestura nini yaya kaka huyo amekudanganya komesa nyumba chakire stiwa chikomesa alafu tire edasani kire egento kariboria amaswali ebieka before tarachikomenya nyumba eyo ning'ogorete ebintu ebi chumusate tagoteng'anya arebe narenga no in fact run for yourself nebo run for ng'anchire your life na inche ngweborinde amaswali ebintu ebi naki biagorete bionsi omonto omusacha gocha kogora ebintu ebi bionsi eba naende mbaro karamanya iga omusacha mbare baiboreti mwago tabwati moisike bakarochi na nyina agokora kire egento mbare bakora lakini mbagwaikerani bionsi bibo agorete kire egento abwate chibasi chindabu chibedshit chindabu se chindabegete esanduku chindabegete gose enkai abwate paka chipakapu agorete kire egento bichire nyumba. How will you feel in that house? Inafuata na usafi wa mtu. Aya, nani hata kama ni usafi mtu ni msafi atakuwa na bedsheet moja. Huyu mwanaume. Yote tuseme atakuwa na 2 ama 3 za kubadilisha. Lakini ende taringa sanduku ngimaigene chi bedsheet je wangite gutirimbuka. Kire gento yaya. Vitambaa vya vidogo tofauti chikate ni tofauti. No, abuaro mpaka bwebori. Run for your life. Kwa sababu siwezi. Msichana atawesti time yake akijua ameoleka. Lakini baada ataambiwa atoke nje mwenyewe aingie. Na ku contract. Unajua yeye anaambia watu wao ameoleka na ku contract. Judith, amangana naike na bagoteba. Ngibona ndakwana nchera nyomete ibintu bire nyumba rani nondi makabona. Ayo soketa kagenda pita chikoire ne kubasumbua. Igende abantu abange nkonyorore yonyena abantu mbere bechogete bari barire tunabihuri yani umuntu akodenya banga chiri no nyamugondo barete rwindagira mugondo bagyo yani umuntu akiri tobugima lakini nabonda tena bu my husband yari kera ngo cha kwanje ena chinkanyora kuri chiro kire gento nkero bakobo simboro tokaenda tukamenya nani bomenyete. By the way, like it depends with somebody. N'abantu mbare muranyore banyomire basereti gose bari divorce gose ba separated, you never know indi umuntu yagosoima. Lakini before utaragenda wikosa umuntu background yaena umuntu yona kyumoro chikyagera nonya goko enda wikomanya so guchina kyari umuntu narabantu ikyari bino intutoriege ga sometimes nabakonyora bamara bari gose banyomete batiketenka ochari gokonyoma nayo kubikaga igotamanyiti. Lakini ase ncho mugwika none njaro na chite nganyore bintu bire nyomba mpaka chitamos mpaka chi bedsheet yechimugukwa iri ari nyaromba ko boli nga igubuna iri nyaromba ko boli igubuna iri nyaromba ko boli girlfriend yari ngororo ya kagitengo nywa mwere njachi konywa mubono ukanywa mufiri comfortable ka usingoke no lakini mate by the iga uikote ndo gota especially kwa family yao buna ina titenje bieka ntama itia sengo china sengo but nandenka namenya tenje bieka n'umuntu namenyete n'abayiboli gachangara ninga bono naikira sengo etenenera gachaka gukora ibintu byane igo n'abantu bandi maro like my husband akonte inga mama mwabari ngo motingi tata getiko so nondi ko bagosubire baruga igo yani iria tumba kasaina bale igo it depends with somebody yoro konyora abantu mbaro konyora bete ndete bechogete buya lakini ensemo yende ndiro umuntu akugwa gote inga soka nonya kindi kya ungeri nyumba ga igo bikoturi chisemo chance kakichudi kuogopa na kuwa kuna pipi lilia ni ukuboli lilia ni nyarombe konyora ntara so nyombe ngo muboli jina rengo open ngo mutabi kumaine oma itonkorira gosori ura kurira nasi
Ebitisho. It's Hai hard. Judy. Especially kama na Judy. US. Omoise kabwate amotigeteria waliachana muda mfupi ndio ukaingia juu. Lazima akuwe behind msichana mwenye alikuwa anamwambia hii nyumba tunafaa kununua kitu fulani. Thinking ataoleka hapo. No, on my side. No. Wacha nikwambie. Hebu Zinaweza nikuulize, kuwa hakukuwa huyu na mwanaume alikuwa mtu. virgin? Kuna watu wanajipanganga by the way. Ndio nasema Kuna kuna wale watu vijana walilelewa bila msichana. Kuna Msaja watu yangu wanajipanga na kuna wale vijana walilelewa bila msichana kwao. Sovi. Anda kubodra hata sisi tulewa bila msichana. Mayo musaja kuruzi chinsa choko sibichi basichire sanduki cha. Ibitamba biye birogo bigire sanduki ibere. Na bako ena neki barua. Chisuguri ndiago chobeke birogo. asibibake steel wire. Chisuguri chira bete Ndiago sachi chobeke birogo. chikome kame kora chibeko mugaso chiko samba maizo. Wacha kutudanganya. Wacha kutudanganya. Lazima kulikuwa na girlfriend. Lazima kulikuwa na girlfriend. Let me give my own experience. It's your husband. Judy. You can defeat him the way you want. But there was a girlfriend. Tigamba tevi. Igiga actually igiga tari go senga nini. Obogi mabora mboli simbake. No yani chianga tori go nini binte bingena seji machine go yani ngakite yore stressing ana ki ndingo cha go sibi chiangeti. Gose ndingo cha kora gento gete. Nande kere na chuo to momroyo akwa na mtu kama alikuwa na akontena na kiume ende naona kwa bwate boyfriend na bwate girlfriend lakini kile tu ngomande mu etoro mu sabatu mukungu and we have been together mpaka sasa si ndio hiyo ninasema kuna msichana alikuwa anataka kuoleka hapo lakini hakuolewa alikuwa tu girlfriend ndigambe hivi bobisi mpaka saa hii bunande iganta ariko bangaini time ndiko sibisi kirabe my husband was bichi sugulura akagenda injiransi nande na kinari kubatebi no na kinari kubatebi nari ngegirigire mu murage tare gusibichi sugure gogo sibicho gatebi sugure cyo gusikibuga onye ruko korete stiri wayerie gechanga terete yendo siberiera be alafu manye ko yeshainisha yanga te amurambara oba maite gaskuba baswati nonche my husband inde shwa chisuguri na chiba ndo bumanenga oyogo chere chisuguri ngo ngara chi nande namango ikidepend somebody oye ko bwati no muntu amorebi there is my weakness na weakness cha inchiroro okay according to nowadays it depends according to maisha ya kisasa tuseme maisha ya kisasa take for example Nairobi wewe ndio nyora kile kintu nyumba utaniambia huyo mwanaume ndiye ameka okay wacha nikwambie this my friend ayemere kuna rafiki yangu ni best yangu patikira wachire mwaye n'umuntu gwipangite no taranyuma bete taranyuma ngora mutarira tori erebu nagwita sako nyorege ntongo gurale no nimesema mimi nilisema behind that man kuna mwanamke si wote ana mwanamke si wote ana mwanamke by the way akona girlfriend akona girlfriend okay hata kama kuna lakini anaishi okay wacha nikwambie hata kama kuna girlfriend atamsaidia kununua kitu chochote na ile kabuipange tena ro kugore bintu byaye na umu tara gitego obaburi bintu muruche ngo gitikira bere mwana nyombari twa mu support yenero nerbi ko manyene ngugorari bintu byaye nipange tena otara nyoma iba bantu bro bagwepanga before my question is okay tiganda akela mensi ali bagara kuana kwanza manya ko the next question I think mujadara bari muri se WhatsApp group mujadara no rore tuchinsa geteka no ronte to tema kwa Mendi kuna mjadala ilikuja kwa group chinsa gete I think Samuel ndiona hiyo ka video yenye walituma eti nitafuta pesa kwanza ndio okay Kalamanzia Kalamanzia amehang haya Kalamanzia umehang ama ni nini? Haya, okay.
Omjari rowa posted in that group video imbunante kako ya download ningewawekea hapa. It was a certain pastor. So a certain Inaweza pastor. tumwa kaka, inaweza tumwa, itatumika kweli? No, hii ni software, so lazima uiload kwa software fresh ndio inafaa. Utaka kuwa load mapema before tarachake live show. So umusacho yara oteba gisa oteba ekero konyora umusacho agurite everything in the house, agurite kile ndakabeka nyumba, everything, yani ile kitu inafaa kukaa kwa nyumba amenunua ameweka. So anje korumo umukungu goche nyomba iyo ugoche ne chianga chao choka ukuje kuishi. Oteba iga that man ametafuta pesa, kama ni gari amenunua gari, amenunua kila kitu kwa nyumba. So akikuleta is counting you as one of his assets, yani au kubara one of the things in the house, yani ama aliaye ebintu byane bintu byane. So oteba iga that man yani ako buno umuntu ukugorete together with the onyogorete TV 32 inch gose 30,000 one kera ukoleta ukubarira ninga naye bono gakugorete in those things. You see, omenya kuagiunga tabia ya mogo tebanga nga pesa kwanza ndio muoe, wache hiyo tabia. So abuno nataka tujadiliane nga how do you take this issue onyoro saja gorete keregento maybe okoleta nyumba kujukune TV yake iko gotenga kuagorete nini, hani such kind of utterances. Lakini hapo leo swati, will you feel comfortable living with such a man? Unajua pia the in-laws they will treat you like sijui ni umbwa, because they know hizi vitu zote ni za kijana yetu. So wewe kitu ulikuja nayo ni bagi yako ya nguo, na tangu hiyo siku jawai nienda soka hata ulete kijiko, so unatritiwa vibaya sana. But it depends. I'm still on my stand. Before you move in, nowadays you things are different kwa ground. Okay. Never nowadays nabeko nyarekana. Yeah, but you have to know somebody. Before you move in. Okay, mbaro baranya nonyo ko gochgoitero bose ko tebiento nkiyo ogorete gaiga. Onye kwa move in na nyorokinga no bwate chinguru cyoko gora kendi gyonse senyombe nonyo ogorete. Dako ikaransa be gutene okay nonyo ogorete gana sometimes naboko gora kendi kwa mtene ki no tamoroki umusacho mungaini nabako rumuswati onadu working yari gose bintu nonyo nyorete bintu bire nyomba gaiga still nagende to comment bia kworokinga na noise ine ko ba senyombe. Lakini tari ngo gochu karanso nyogote none kero ko kiabune kire torkora onyo gote naire tangu musange kingage kenyuko beke nyomba ka. But if you are going to be quiet like that nona na ba carbon na no you are aria yore ko. It depends with somebody you have, and before you move in ese nyomba bune yogo soa manyo monto yo we korari mnanche na mborite na kinjo we konte bibo maine onyo kwa nyome to onyo tura nyoma ikegera life ere it's too hard. Nanda basacha mange na bago chandika mono ko bwa basubati. So you have to go decide kunyomo manyanga konyomori. Kiagera there are some consequences behind what you are doing. Na move it na bana nyote kere gendo kere onye biasari kina ngum ndene ke bese ne dige ga 22 ekeruge ke kyabere bobe. Na yoro kinga you can do it. Dari ku karanso binyore ngo kwa binyo no ne fridge sometimes na mutene ki ntage tebe ke fridge go kya sege tore atinga. Amanyanga na go sari kuno nyombe yu na bogo ete no ko bintu byao. Wese no nyore bichore te na bo komenta. Yeah, na bo komenta tari ku karansa na bo komenta. Tari ugo ikaranso ganye. Mwaguri swali tu hapo ligura kini. Mwaguri swali. Understand. I'm giving my own example. Nje na binyore tabake TV. Na chitenga mte TV ya teire bono ne TV tutake ya kisasa tulitoa nje. Tukachukua TV nyingine. Tari ugo ikaransa nga yeye na wabige te bintu biro bikuru twashuri mwa bisukuma go jiskola kaka. Yes. Bwile. Wewe. Nde tukona cha meli yake iko. Met ego depend no musacha. Mbarora ndonyo ole mbaranyo marakini beba ngete no chuditi agote. Yeah.
ukwenda onyorekere gento nyumba nindi muchakira ali asa ekeire ya taline ego depend na ocho oso for example nje ocho nyore na agorire keregen okay tinda nyuma buna ningorete keregen ni inganga jete ebinto ningorete nyuma muntu teyo maga orinkonyora nere tokonya korwaria sinati na ikeire Well, ekero nkuigumiria gateba na umusacha ndi bwensi uragure kende kionsi na umuntu naromega itwanjirana most it would depend because nowadays life yabona igana we can understand it no na we can understand it yeah, you must work hard to gocha guikara sabwate ben okay ninteni wame mukungu yo gocha na nere to gocha no it does not Acha work kugore like bintu that. itukuki Acha no bosinezi ya yo musacha ngwe pangare Ai My friend ekata DJ gocha no Tikocha. nalimoko nya unastahili uchipange wewe kama mwanaume hata Okay, yeye ni mwenyewe kweli lakini akiingia kwa hiyo nyumba, hata yeye mwenyewe akiingia kwa hiyo nyumba na Wanakuheshimu. bakorona, at least this man is hard working. Acha nimsaidie na yeye tuendelee kimaisha. The Drogba lakini enyaruka asenje geteka ya wiwa Mary before I give you chance enyaruka geteka nyom no murageta umro yawe arenge tu yani abantu bari perfectionist. I think you know yani onye ubeka gusinekero onye bwara gusineke tamba abunara na bategete beiko you see yani onye ubeka onye upange mesa bunere osuki mwetanire abete tebe bune yani abantu bari perfectionist abantu buna bometekera akire okorote rangi omocha ni omutacha my friend ese iyo musuntu no bravo. So that lady akateba she moved in banjene no muntu oyo alikuwa anapendana batekeraika akanyoranga afa kumubwa moko ngero mate agatama bweka. No, that's why na gotebi it will depend with the person you are getting to. Yeah. ngiara gutamira Ara wadanga life was too difficult for her. Yani kile gento ategete pass everything 100%. Yani kila kitu ukibadilisha yani obe to beka buna birengere bya ebitarigo maybe akotaka kwa mu kubekeke emesenga kila beka nyumba tiganko na chake igo. You know, some of ladies toko chatuareta sometimes mbari go take responsibility. Some of them keroko bareta actually wanaingiliana na wewe venye unataka na maisha yanaendelea. Maybe nabora morete taingiliana no tegete, lakini as time goes by mwelewane kimaisha na muendelee. Naro abiko okoreta yani wateboyo mbuyana yani mboke mambi nyoro chire natimo nyoreta hiyo lakini usigire kama vile bono yubuna achiete I think nono yo maretete I feel good. Yeah. But should we Jude, before you respond, I'm responding to questions raised somewhere. Nachingo baretera bono you answer because I know those people in one way or another are watching. Yeah, because no nanche konya nararire nararege pin nati wete ga nararege pin de ke narati ganso nchangira ke go before ntarara. Okay, before tarara. Tara to manya kwa sante iso bonge. Okay, go koral introduction. That respond this question before tara manya. Because you are the only man here. Abandi ni maete they are watching but kurukimba they want to come here. Mpuyo musache karakuwa nyomire. Mpuyo gutigera umukungu responsibility chia nyomba. Yani ekara ajire, you know, I believe women have a second eye than what men we have. Umusacha nabako ranga wasibire gakombe buya lakini muswate kara ukirigireri oranga kango na wenda bosibi beyond that, you see, but ya yoro jenga nkiaraba
So I'm asking this question. Omusacha karikuwa nyomire. Is it your responsibility again to be commanding him bitamba kibikwa runyomba ngakemese kobe kunyomba nini? Should you be commanding that? Because karikuwa nyomire, just leave that responsibility to a woman to do his work in the house. Kaka tigangira deri. Tigangira neliago. Kaka. Yes, please. Sorry, Judith nakona jire. Ego depend. You know, tiganga tebi. Nabo ora umuntu naro orarete nyomba. Yani buno mambi wasoka kuira na chinsa gete. Uisoko soe nyumba eyu pako ukubuga tali yago. Abu yani tindo china nkiura matebi nenda ngekwa. Naro ora soke mambi eyangeli omwana arusiti okay kwa mubwato omwana eyangeli arusiti akabeka akwensemo bono omuntu buno ina kyutange komweresa na kyugwenete enyumba bamwe ntebyo omuntu buno we have two different people there naro oliora soke mambira negento buna saina iga saa 5 enyumba yuko bugatali yago naro oliora soke uirane none saa 10 still saa 10 eyu none egekombe kiri kwanyure tamache morogo no kera wemes on omonto buno yu na kyutange kumwerese nyumba na kikuba opuna akwira na iriri swali lyao. Yes, Judy. Okay. Tiganda ateba. Imbwate gochangia kabere. It depends no monto tikunyomba. Especially kwa tubat. Nabora rosi chai mambi. Usafu muga kogo asoke. Adia sati gedete chisani chiri. Aida nanyore mochiri. Wose kero kendo nyore wosoko tikete gose ne shati kwabo gete nero kware koroseri gose breakfast nande mabira nanyore no wegete. You know there's some things we need to do. No nyino monte kera so ko nyumba ali akutamani nga na ikire nyumba. Alafu na responsibilities agutikero musbati bieka. Munandika na maite koruga. My husband on hige ribunenda gere korosi. Mo businde lakini tigangerese. Let I explain. I like Judith because Judith, I like how you put your points because one talk about very frank and very honest. Yes, please proceed. Muna na bate nyuwa mire tari mu gusiyo nyuwa mete. Enda banchi te kodi inanya korra se korosi. But I love my husband. Ago so watch konyo ntaina ki kere ki abiriga ogo koraiga. Baka rero nde inte yani ngochirosi baka rona terero kwa mbiri. So don't leave responsibility. Don't be rokonyora abantu batamanyiti. No Judith. Nkonache. Nche ekerondeka for example na chire ke vocation. Nche yani tindiko teba na bono okoba nincho monene ose ninche nini nafanya nini nche na bonko bataikaranse me sambale atoro bukima. Yeah. So I don't choose like eka sinero you muiseke because like me na kinere abande banko mbwati nche na alenge koba sibi yani nche na bakinete. So such kind of responsibility I know. Abogo ntigera nono mwana ke ngwerere I will take care of it. So hakuna kazi yenye unasema hii ni ya mwanamke, hii ni ya mwanaume. But to kwenda okore gasi sometimes tuanyumire. To kongea okore gasi ryoka mwanamke amekaa hapo wewe unafanya. No, it will not happen. Sometimes mwanamke yeye mwenyewe anastahili kuchukua responsibility. At least na omokonye gasi gete yani gasi yani ekorokana. Si kila kitu yani unataka umwambie fanye hivi we mbona ukufa yani naona nabokorosa kwenye oro mukungu bunoyu osomo sache bunoyu yani utali responsibility nabokorosa nona okatebana yani boki mambinyo ore na achire boki mambinyo oro yoteya auri piapi na kingo tebana ki bono buna sitorega gasi teyo ya musacha giteyo ya mukungu
Kena nyoki mwanone umutangani chigasiga take shift nabango twa umwana naba ako sibiba ko umwana umuchenji nacha nanyobi abana baranga. There's no way yakonganya ngandu gasi nje ko swa kusibi abana. Iteri ko work. Responsibilities they are for you two people. You are raising these people. You need to show them the good way. Onye kinkare gasi onye no bukuma naro siko sendo chingeni magara bana metena ki oyonko nyorwari. Kandu bira abana baragere mbata yari shibende barare mabingu boka bari bagende bende school. Takuta konganya ndu gasi ngana limwe kusibi abana baragere bati bende school. So on my side, things need to be shared equally. Lakini naba subati mbaro, nje no musubati. Okonyoro no nyekero orenka, no morenka mwensi, asinge ncho muga koyongo kokonyari gusine ndagira ku sukuni. Bono ikaranste bano na lero kanyita ku rose. Kero ndi nyombo, wango korange bintu bire responsibilities chomo mina twango yako. Bigo koru. Lakini onye teyo. Abana goikaba sibi. Abaka mafuta nandi sengina ako bangarisha kombwa noni bikoro dako bikira abana aku match. There are some things baga kaboko nyora ba ko but when it comes that they need to do them watafanya na watafanya vizuri hata kumiliku. So we need to share responsibilities. I Judith and all you umate sisi it will depend pia na wasasi wetu kone Bible baito maito montonaro ra kini uno mwana ogo for example umwana nabago kina paka yani akunyuma munenda lili akunyuma tameti kuruga gose for example tameti kuye kanono mochere ura mataina na ki urusio mochere uri klasi ekemo obeke igobe tameti kobe arabe kamacha mango sabe kamacha make Ndingi yole tika na kurwa mama ari ko mtanu mugango ko ruri ko mbaga tatu woma no ke abanya. So these things yes sometimes they go depend na Bible baito yeah pono buna nje meto buna nje omwiboli arenge kogenda kwande chiro untigira abana ontebina ayorore na kia bana bakorage kinye ninchirabu orore nkimokoros usine keneke so nilikuwa na nimaete na chinsa cheikiro mwana na atete kuragira abana mbatete kuragira chinsa cha abana mbatete gosibiku njanga kibakobeka because to como sibi nendo muire nelichanga kirimo be so that's why ngotebana sometimes abaiboli baito na bago depend osina bakogera tukine in a positive way or in a negative way. So sometimes abaiboli baitongo changiera bale sana. Okonyoro mwana erari kero sino muriku ukini no bono kagu ikaigo aweze fanya kitu yoyote asimenete gaiga for example nkwerugera njetin konyara kugurandagera kuruchano okay kurumo tienyo chaka bakwera so it will like it's like ainendagera kokorera so you know how to do your budget no ma thank you koli nkyo koros because on the yo okwanda ko chorere budget nkyo kokora so before taranyuma also taranyuma aiwe ko manyana no ma te kwebanga because like now the generation itore bona iga yes tuaro tufanye kitu tunafanya we need to be brave Munanti kinki nereti lakini na mai tukuruga ikera nkuruga obo kuma borobo bese mama tata ko kombringa simama lakini nte na boruga mama iko boru mo ko chaka ko tata na mudenga kwa mwigiri na ko so from there na ne kera nkuruga okwa ku konna ro waku ukagera nkamanyikirira mama tatu de kontete so it depends. Abana kwa bwana to itu kabisa because to Duncan how maete
Ara tegere sana nande kigente kemonte tabantu manye kilinga musata kwa swali iko kwa siku sibibi to kwa sababu kwa kente mine tinga elgo by day ase tapienyo ane ko bere biya ka kina mwana moise kirende kole seinali otaraji kwa ndawo nayo kunya kuerobe manye ko rosi ndaga naliyo ta ko ikero mete mechendo ko iko nya tumete ko rosi ndaga roseli Na chengo maseli king. Moiko moigeri boko moigeri manya ko. No. Boko maseli Judith. Oh, sorry Danican. Sorry Danican. Please, listen. Please. Itu ada di bagar. Sofia aku ada ko nyom na drogo bagango kwa chiete kale. Dan. Kango se no kare ko kwane. Let's proceed. Ona kinara ta ga ki. Gakio mano mes que nae que ore se ina ario tara so go jugo aquí era nayo aquí go koro si na gero egera aquí go siguió muana ko gero mete bina bibi ndogo chiko okora se kwende ese nyomo no ande chinga ki chito mono mono igento kento ga ni komani ai uno ri monto mosaje igera ngo nae ko kora ka siga ke mochi tali no ube ko mo ngina kore kere gento mochi o kai no muri ku kwa nyuma te go chaku igegento kono kere ikire nga anda kengo yo kare go sabusi omwana yo kera sabusi kwanda kengo chale kora o koro swali ko no morose no envías bike ranya ko aswara tali mo ganya ko na go chana igento kende nana go chawa kwana nyeke tinga ki chitole chia bono anena mona sabanta baiga ba abaiseke na bangina tinga ki chitole chia bono chia chakire kugania bakungu basa abaiseke paka netimono yani badegani go twala skill chinyinge gwetani go kora chiga chinge chiomochi kero to kanga to atikia o ke gento metio kano ko gana ko ndagera musaja nera ko ndalgo chia ai kora ka gasiga kerende ka kole ta besanke dalima tu konsiara to ara to ale nero le dali nera ko rake ne ki bwato diga kora sirara ke to asuka Lakini no metenga baganga mari chinkon karatiga kaka no metenga no bekino na mabere liko osukenga ni dai ko na mabere guchigo no monto ino ikaransi chikoni abwara mabere kagwiki ngatinga ine ga simutbati ebinto mbiri yani nan o metena bako nyarge itikene chenya rigere itike kabisa tuji asara twense ebinto mbiri mu bwete korigere Hapa ayo kara kanyansega sana. Ekira kene kaka wano nyoro nyarigere itekiri. Ai karase tari gere tu kuchase gas. Na ai karase rigere mwesi ya. Mugwachi. Yes. No, kaka rigere for real. Yes. Tote bano mwana ole kolera. Osa abwanere te change. Na mete ina kiti ganda change omwana. Omonte karansa bwari gite mabera with expecting ocho manya ocho kuruse mabera. Osa nyarigere iteke mwansi onyo taite chaye anywa macha ndara. Okwe korwabona mambi okora mabere nari likonko kwenda rigere liteite. That's why Judith nagotebina ego depend na kia kinetigu. Nenda ayo monyene na ekero mwanyomanete. Then mumegrow yani mwaberira mwa spend it sometimes na kio monalete. No. Let me ask Dan. Dan li swali ndeli yago etari tangana I think by then network yaro kusumbua. Mbu yoko lekere gento nyomba manya ko nyoma everything nyomba yani chisuguri kire gento ununue to woe kaka tombo retiri swali elirende uko boli inde kurate aye waswera kati bone erega inje buna masata ka kire na inje kinkonya kwero belingi jiko babantu nere bia na inje ngole gende keiga lakini ke konyane kanangole byonse nabo nkugurambe ke nyomba kikira kinkwanga nabo nkugura lakini bono yega ne koja mete egente ke mugane irwa ne nyoma ne liga ki onyo chete mwana akanyoro mo chenjera nere nkonyo choka nje bweka daga niri go cha choka
Mchirende yonsi ekete chi standard ye chiko ina seti. Ikina kiaga ni ilikumanya. Onyo chita kanyora Dani, swali. Ira ni swali buna kwa voli. Alwachire siko Dan. Dan, let me lay a background for Dan to understand. Obasta naro kwagyo somewhere ntobwate group yetu ya Kisi Hot TV bali mutayo. If you want to be added there nabo you can text enambe yera gweta 0700169444 you inbox me to comment. There's a clip kyaba shared in that group pastor ndale kwagiunga abasacha bali okonyora bagulitekerege ntu nyomba bago chaya bakungu yani okonyora aguturite umukungu buna one of the things yagurite nyomba tari kumuturite buna mukae okonyora abasacha bali bagurite chikali bakagura kerege ntu nyomba keroro bakamanya kwenda bakanyuma bakaleta umukungu aguturite umukungu buna one of the things yagurite nyomba yani aguturite umukungu buna amari yaye tari kumuturite buna mukae. So naburi abasubatiga, will you feel comfortable kunyoma no musacha ugurite kerege ntu nyomba ajoge ndo chako bugumo chaka woka? So Dan, my question to you is, as a person no musacha no guri kirege ntu nyomba umanye kwa leto mukungu usoba kwa leto mukungu umanye chaka uri bintu bya nyomba ngayi ngayoro jayo berete ya noroche elimo chiko sukama mwende nanda atambe morete muchande kama moko byagacha nalikere ikali manyanga ine gasi mwakore mwenzi lakini to kanyanga ogori kerege to makoreta Drog, what's your response? Sidani. Yes, Sophie. You go mean Sidani. I want to ask Sidani some questions. Bono bunorega kwa nyomire bado ngistura nyoma. No nyora kubwate chibese onyore gento gyako gokiri ari nchira to kugora sengincho no cyo nyoma mukungo ichimo cyake kwaso yamo. Nyomba mwane kitanda kero mugani kago chukaransansa. Igento kero neke. Ebintu mbiro biri basic okugora ndake getanda ogora mesa ogore na birugo bikeiga. Lakini bona keremo kera kwa gachira kanyomba ka kwa beka beke ebintu ebikeoro na liego ikerenga kiyu kwa makole to musubati mwachaka gusukama ngoranga to kanyanga oike igoro omako moreta bono mugochi gosumbwa na gako gero koranga nero tete ko wiki gochans. No naboko gora alafu musubati rikagocha amente binde. Bona eka gocha ta noro chegento ke osekara nyore mbiro gorete bia etrine fashion baite gumete binto kerenge ntobona tokonya gosuka na digital onyara ose kwa gorete TV oyo mugongo aicha ukani yaya boni kitete tokolete flat screen moru usio mugongo oyu mubeke flat screen onyara kwa bekerete kero igoro agatenga bani to kugure woli nti at least etene gaiga binto kenga binebe aya bono to kugora pia sengencho no ganyo mukungo aiche mucha gokora ya ometo igento kero neke nande ise kobanga anda kenche na korire byumpakum na manyire koreto mukungu nande ga omete abakuna na ubako gara baturiti kwenjire nkamne inki aya kwatire kwanyo rembiro inki kwa korire mosuke ko rugo chigo osote to gotagore biga bya rosi ko bono kera omasacha karango ote to gotagore biga rosi bona akora bono no montobi obitagora nko yo no comenta ebinde mo bwekas se kera muswatu bwachire onyorire ne nyomba yawe nere complete taribo ngo chara bate ibono ebibono igando chibietu ne fashion tonyore gari eto irre no nyengu sionya kireta o at least gole binde binyamo bekega abuna rasa no roche bono kero gocha ne birengere linga kitogo suka gochi motu dali musacho ya karanga na como coño lakini oche nganande gocha go te bakengo ngaki kwa gorete bono akoranga bono na gocha gore como sungwa ge mete familia te kero montore te birengere bia mesa manyara koranga lakini nya no montorio go te goita batul ko nyara koreta kende pensa ke comenta ase birimo bwate Drogba, what's your response? Bange beke bintu bya nyomba. Mate Dan. Ere bya bwe pange. Choke. Dan ntete ko support Sophie. Actually Sophie akataba bya because sometimes for us
meto mukungu narora arete neba kugorete kire gintu. My friend, she will support you paka nona yotebe na shwari narengire tiose nokora n'omuntu narora arete otebe na njitindi kwenda kugura kende nkuganya twaso amo narie family iragende at long last mwamenyire emyaka 5 mwachengire nyumba kire gintu mwagorire mugosa nagocha kwema otherwise nche nachete nkanyara kenda aimukie bintu bia ogocha marogo banyore kende nke nyumba naki ekero I don't know Judith Orenge gabwekera before agenda atebana mbuya at least omusacha onyoru webangire webangire ende ekero kwebangire tigakoretwo omokungu ase omusubati kwang'ea komoteina ngwachete na kenda ekero kwamoretete nomaetete achete why you ende okong'ea komoinyori na tachete na kenda surely ekwamoretete agosupport ekwamoretete agosupport in one way or the other narora arete okay narora arete agosupport narora arete mong'e gochandana before etarenda atambe matei baba ere igana njitinkorete tia ochigokoraya na barabeta agosupport in financially lakini akogosupport in one way or the other tari lazima agosupport in financially umanye korora oyo support yale no osaye torikiri are narikire tari lazima ayo mo support in financially aboko mwana ni peace of mind eyoke seina colleagues Osongo Junior, you've been here for a while, please. What is your response on this? Narenga so muchadara timbu ati tubiya. Tokuborika. As a man, musacha mbuyo kuri kire gento nyombo manye ko nyoma. Yani kire gento mineti chisuri ogorete chisani, uchurete chikabati, bedsheet ogorete uchurete sanduki, ebirogo ogorete bitambaa ogorete chipeano ni sano. Yaani umenunua kila kitu. Kama kuna mwanamke anakuja, yeye ni kuja kukaa na kukula. Na bori abasubatiga, will you feel comfortable? Eneli swali bano liko genda seka humble favor na era respond during our turn. No be comfortable komenya with such a man. Yani era uwaje tukanyora go tikire gento nyomba. Will you feel comfortable komenya nere? Mbuya mono nande nakukwatire mante kiro muntu kwaga kiro mwago sugwetene irenga norange twale family yabo ebintu mbiro kunyara guikira ni nyomba togotenga kwaga kire nyomba neburwe getanda neburwe kirogonyo kwabikire kirogo ikobange na njengo ta timpati family lakini mwane nono yogo chagu kanga ne family ero gegore bintu anye ne nyomba ni temete kobanga senko banga tintebe tinga no musubati ugujo chagu kire nyomba mbiro kunyara gokora ande mbiro takore bintu buna chisani n'echisuguri mbiko gochiro mate akirwa kubigoranya mu swatera nyomba lakini biri kunyara gokora biri bikora ikirani tai byonse bono biri kerago chakonyora biri utara ikirani naria kubwata bono mubwaterane muikirani biri konyotara akora nande teko banga biri kwakore ngakera chire wate ki advantage nga gwajite gusa ugachokanyara ngokorete kiregento kineka goira gera baswati bajire no mbiri okorete ne biayo mate kiregenta mate ngekirikia igo njenda tenga na bogokora to pingo tenga na agachire nyomba ngabona onyitigete ngaba kumuswati kagoje toje kuchaka kubisiro goti oikankore mwanenye bangite ngorete birinko nyaro muswati kagoja asaka nyora na ikeri tubwaterane togendere tomente biri biteya sengombi ina gia kerengeri kiane na njenda te. Thank you. Karibu favor. First, karibu kwa show. Thank you. Yes, karibu. It's for the first time nimekuona. Sijui kama wewe ni mgeni, but to me ni mara ya kwanza nimekuona kwa show.
Karibu sana. Response ya uchi asomo jada role ya runyerile. Response yako nobe comfortable konyom musacha ko endonyo rago ritikire gento nyomba. How will you feel comfortable to live with such a life? Okay, ayaga anda naende. Guy, mura ochir. Anyway, generally, you yanira. Nata ketenya ore comment ya before I wind up. Okay, I think idani kwanyolire point kusepado. Dan kwanyolire point kusepado. Ina anyol lakini nende motangi gwete biya. Dani korati kan correspond. Dani karati. Dani korati. Dani karati. Yes, Favor is back. Karibu Favor. Ya, nashukuru asiri baba. Nchenda tebe omete ina depend nonye toko tebanga it's buna judi tete banga neri bie yani teri bobe. Wakati mwingine teri sioni kama ni kitu nzuri asingencho weka tore na inde tu tebanga unapata msichana amejipanga vizuri like she's financially stable kwa nyorabwate omo murorense the same ubuno mu murori yawe ko feel like usonga inu it's the same way ladies do feel useba yani bakorana so nere buyanje ngorarangana naki kama mvulana ako anaona ako na pesa he can make it kusa kore everything at least afadhali umuntu okore keri yani like ujenge nyumba elio montara achasoime vitu kidogo kidogo zingine onyo korozi chibase chikobunete do project okwa morete to mubeke nyomba birigereri gusakore kiso eto wiga twatebanga vile walikuwa wanasema behind every successful man there is a woman. So pia huyu mwanamke kuna mahali anafaa kufanya ndiposa mugenderere guchi mutu so njitindi korra gusine genteki yake guchikia babori sana on my side. So life eriyo go struggle ama guchi yabengia kubwerio konyora kire gento kirororo. At least mukistruggle pamoja hata inakuwa ni heshima so ende kama mvulana ni mtu mwenye anafikiria meta abantu bande mbaro like muiga boys wanga wanasema kuna wale wasichana wenye wanaangalia mali yenye kijana akunayo ama mvulana akunayo then anaamua competitive ni kwa sababu hakuna kila kitu we have them so kwa mvulana mimi ninaweza sema ni heri akae at least chibase jitia yakore unajua anaweza fanya hata projects bila kuambia huyu msichana then akiona mtu oyoiga ni mtu ambaye ameamua kukua kwenye marriage na inde na bako make marriage yiga ebengia at that time usa that point na bako nyorana na ki namwambia hapana niko na project fulani ningependa tufanye hiki nifungue biashara ufanye at least chibase tuna bako nyorana bona kwa rojo mtu oyoiga na Mungu sukuma life amobuya kwa sababu unaweza leta mtu ufikirie mko pamoja kumbe aliona kile uko nacho finally yako ni recommend but ina depend sometimes una bate about the way umuntu akini lakini rende nonyega akiniringa na akiniri yese ncherere ngia akora kukogore bintu byose byaro for me no. So you are advocating umusacha agore basics agore getanda yani zile basics. Yeah, kuna vitu anaweza nunua then from there na bakora rangana na ki at least nikiwa nimeweka hii na hii tiga chibase chingorere like businesses chi projects chiko chikobe university ya mambi then pia ukimleta kuna mali pia atakusaidia na boko nyamuntu ligia ntebiri tokoreki unaona huyu mtu akutayari kukaa kwa marriage then mnasukumana pamoja but abareki na ndi andabo bachore kukora chisani chichore kabatinki yakora kaka moboriga yes Drogba moboriga
Bono bunere for example okay tima tio so nyomi rostara nyumu Yes. mobori bono bunere konye ndiri arenge gocha konyumu inki arenge go prefer atake a boyfriend goes a man yaye aende anyoro ogorire Otevire basics only. Basic like what? I think na atige ntate babuya nyana mubwata igateba nga it's not according to her it's not good kwa ndonyo musacha ago tekerege. Okay, even though to what the basics nani drogba for example ugore getanda ugore maybe ne chiduve gose bed sheets basics chisani ugore chirio okonyara wa accommodate abune bachelor. But is a case onyore e bachelor bwate kapse wall unit yabegete ero ime chisani chiakaine ebikombe ebirasi kaka chisugulia bwati chipea 10 ime kaka iguba nongo tebi igunga tebi nona yes no ni polisi swali mbuya teba na sometimes abo kokora bono umete umuntu buna inche umuntu buna inche asinde ebintu ebire cheap okay yes sometimes ekran kwende vacation gotakane na gore ebintu yani neri inche byo komonyene ntari gotaka ata wes konye ndiri ngotaka na gore ebintu nango ebintu ebichire mwana but nile mimi mwenyewe staki so nabora nyoro muntu nara ero anchete ekera okay asare onyore gento kere cheap ogora oiro beka tari lazima na achamugane ka achache na manye kwenda kogora abakogora bibe koro because otherwise binte bitari gocha kobyandagera ese birabo mbiri Scholar is here. Yes, Judith, as you Well, respond. Scholar is here. Scholar, prepare yourself. You are next. Yes, Judith, please. Kaka tari stingu mauzineri twari ngobori goseni. Yes. Iganda bori tari stingu mauzineri twari the way you understand it. Ngomute tonda inga tari biyo mo murako gora kire ige mute taga chenyo mbe yuete nene tabwa kende nyombo. Ako nyombe mutakiri goseni se korara tari. Ayo musubati mutu. No. I'm asking you. Okay, you know, I'm not for any stand. I'm taking views from you. I was responding to favor. Favor gate baiga. Umusache na boko gora basics. Basics yani ogore getanda, ogoro moito, ogoro brangeti. Basics biribia nyomba. Yani onyene kabati na boko gora those basics. Lakini bono Judith here is a man, ogore getanda no moito, no brangeti. Abwata marangeti chi backup 20 abegete sanduki. Aya. He is a man obwate wall unit ero. Chisani igabegete ekabati chire cha ebirasi chire cha kaka nayo chisuguri kaka nayo nayo kobe kichitiasa mondo tayora gore no brangeti atunde gati aya no tiganda babori kaka kwa nakore tiga kwa nakore ebitamba byokware gosene birogo abati chipea gose 50 white maruni blue yellow yes chipea chiti abati 50 white yellow green jones no achiri chipea nandi chirabete jones chibegirese nie no achiri aya chisuguri iga abwate kurwenke bakeria nana pio gwega chiyoya kegani nyomba aba kaka Oino no toka kaka nande na kwa tari story as eri. Oino muntu bwe pangete kaka. Oino muntu bwe pangete. Ay kaka. Sorry. Bwe pangire. Kaka. Yes. Norocho muntu bwate bintu bunebyo. Nabora nyore bintu ebyo nkomu nkwani ari ni kamukurwororo. Yes. Enga keriye birero ebintu getege chisere ngo chiaro na nebintu ebyo guchibesa. Yeah. Okay. Na endo netari okwenana. Nabako nyore pasra yagorire tumbete mwaye. Oagite sabu ya mwabo sobo kusine mwa mama. Binde bimbi yo lakini tigambi gore gaiga. Alafu njembi mukinje mbitirimboki. Abuna aratali bufe. Umukungo cyanyore mbicyasire. Base ko bitirimbo kiranda batako gore bimwa. Ningwa tari Yes, bori.
Elvis ngobori diswari ri to kwanteri tangani atebanga ta kunywa mamusubati ata ko mwegeli okay umusubati ukwa mwanjire chitapichane chingija lakini genta tameti ne chaya tameti koros oko masere tenge tameti koros chaya Tigangwanse ngora. Tinko masedi. Koigura. Nende tinko mwegeli. Nagia kora manyoni to como se. Iwu ese tigangwanse. Tinko masedi nende tinko mwegeli. Ege nte kira kingo kora. Nko mabori no bwete mamo mimi. Naro. Genda nche tinte na kwire chigwikibere tali na ko seli. Kwanya no mutienyo tegete ni sawa ntakupea. Genda ngora kwegeri kuruga umanye gocha. Tinte titosumbuane. Ramatire nende kwegeri wanyoro mungao. Akera ko nyoro mungao igotanganje. Ana utamwanje tikera ko masera gisari nani utamwanje ti iyo kwari ko karansi omatebye nyine chinyanya echigo kenye wege tugo haya tegerra ay Judith echa okumu bimetemba kama chani so vitegerra umujalo reti kanyo beka mambi toyo 2 hours so that we discuss it's a very serious issue. It's a very Judith yana ko tayo kwaro cha kande is drug ba ka hono si Ay, kaka, mambi sangapi moga chumwaswa? Tunaanza saa 3 mpaka saa 5. Saa 3 mpaka saa 5 ya usiku. Mambo tuwanyoru wase kinyo nanyoru wake. Saa 3. No, because actually nkorara na arenge nachikwanda Facebook. Narara because inanya kwa narara na Judith na kuna msichana mwingine alikuwa hapo. Mary. 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 Na baroche point naero but ate kwa giu skini kwa nini anaagi so nika feel is like okay ningeingia hapa ningeto ile kiti yenye kwa moyo wangu. Okay, Sophie Ochire si Sophie nani Scholar. I wanted Scholar to respond but ameenda. Anyway, Judith, I promise you kesho waje tuweke mjadala yako tuboria basaja bale manga oranyoro mugungu tome tikoro asicha au maselu jiso bako so kumorokerali pato iraniri kama sel tinko moita mbwate solution ya kesa ya kubaki sawa utakura mbili ndo tu this wali ndira dani kora mpabo this wali ra tora rega dai muimenda amwachi wiki chibirere nagenda nanda chata maiti koros sawa rudisha tu basi tagucha pira okoba nantebi nche namatebi nkomobori ngora na kuomotienyu ende so moibori ogo na kobundis no motienyu orochi no guisane nditalie na goseli ka kyota konyanganiche kwa omotienyu oyu kuna kitu yenye watu hawaelewi. Kuna kitu yenye watu hawaelewi. Elvis, hiyo mjadala Elvis. Hiyo mjadala wacha tuweke kesho tafadhali naomba. I just haina shida kaka. Is a long debate. Saa 3 East African time. Paka saa 3. Please be here tomorrow. Saa ngapi umesema? Saa 3 9 PM East African time. 9 PM East African time. Saa 3? Yeah. East African time. Because you guys get from different countries. So na bora nyawa kana saa 3 say na we chikale chinsa get. So ikwe saa 3 East African time. Yeah. This wali ndio mwiso likoboliwa. Kaka bambore liga wakati mwanaume akona pesa, kwani ni sahani na bed sheet ananunua ama anafaa kufanyia vitu zingine? Kila kitu. Maite. Hii nungo boli, drog banango boli na unsongo na dani. Yani nganeji sahani choko rago, ule bese ito wakara kende. Karole bachara. Okay, dani kwana. Okay. Jawani nani ko teba iga. Meta asekere beso monto konyora. Ebintu biri bikuru kwe priority. Jirate yora chikugura chikuri kogoteire bikuru. Jirate yora chiko icholi chi marange chi 20 nyomba. Yes. Gere.
Ay, kumare kujina pati kwa ai sini mata kikombe. Dad, proceed. Yes. Tokugura marangeti ya 20 woli kama onto motaja. Otabu ati no ekero kumwa. Okora agore bintu e priority. Lakini tori okugwatie priority njirate wakero akore gopi. No bana ba mino mbali go chisukuru asenga njomba wa defisi ingane chiri kube ba saba ayo gore tamarangeti yechiri kuko. Iko teli biye. Yes. Kireli. Oko kora onye to bwa tikende yonsi Dadi no kwepanga. E priority. Thank you. Onsongo Junior, what is your response on that? On that question, yabo guna ka humble favor. Yes, please. What's your question? What's your answer, please? Icyenda hatebenga ebintu mbire umuntu kunyara gukora nyomba kerudara twari family. Nye kwagaje ebintu mbiro gukora igitanda no gure mattress no gure nyomba nabo kanga to gotene nyomba bwa tutabwati kerunga no mukungu kanyitaje gukora. Konyarekanere baja nabona umuswati nabo gutwara utabwati plan yo kubanga none nyomba yago cyanyore nekerugo gitera kinita gutwara plan yo gure ko shinyabike. So onye toratware family nabo kwebanga so kunyara nande kibesto ko cyako ebintu buna kizugurire kisanye byo twatayanga no bikera bire raisi ebine bintu mato umuntu ajya muri ko gorete binde ina bakwiburiya mutwari no muntu ndo ringe nyombaga so ebintu bune bikiraga cyuko banga gukora kisanye n'egisugurire ebintu binde kistock nabo para project yendaga rumu oje umusaba turi yakira onyore ebinjira yo gego na umuntu ago cyo musemeri ngamwe kubona kera iki abo kunyara ko ebinde kisugurire bisanye twakonyora ngata ikonyara gego abaswati mbare no buzima para nyomba tari komanyaga batenga ndagira teje tamati ndi ubusibwa yateje nanda ya vetereri majukumu nyomba na kunye muki wana kero umuntu agire ko amanyira ukineza siena kiti ya mura chake. Thank you. Thank you. Aki, wakati wetu unaenda please, and I want to finish the show. Our time is going. We are already 32 minutes late. Please, Drogba, what's your response on that question? As a patchera, ekrobuate chibesa, nabo kwabori as a patchera, talina likuwa nyomire. Taliba? Yes, as a bachelor before you get married. Actually, konye kobuate chibesa, ego depend. No agachete. Because ekinegento kia maana sana. Kwa agachire, yes. At least no buate kerogore karanse. Konye kobuate iva, nabo next nabo korora konye chibesa stili chiro nendo kwa minute chiro nimbwato muraba gete orangisane no abana bana because maybe ina opportunity yo ko wate chibesa at least nabo konyora nona karaba okobeka none getum still konye chibesa chiro nendo tora nyoma nabo gukora mandrand tailasimo gore kina chisani iyo inakucha like secondary production. Yeah. Ebintu mbiro bya muhimu gwenete gukora. From there, okunyoma ebintu nawo bikobwati. Thank you so much. Sophie, your last comment on this? Nando to sabere. Rerna yogo sabo manyet. Okay, inchakubwane. My last comment, como tokobwata chibese paitewe panke kura kiri kunyara. Ichori mwa at least umuntu na ija na omukubwatira na bakomenta bintu binde. Koko mwavumbo yo. Ndenta kego umutara saba. Asenge jokera ya kinchibwata yaye. Omoche naro yo okokora Churchill orenge na kyarenge kuru ule mcharua alikuwa anaitwa Otuolo yuma nyalikufa. Yeah. Yan ekara naro chichi video cha ekara nkwachu. Atebete yani ni enga kiabwate chibesa ali misuse. So atebete konye kubwate chibesa try to gokora magenderero. Yeah, so that's why ngotebana to konyora besa no ende kogacha ogore chisani ogore biro go tumbe nyomba for what?
Anyway, thanks. Sawa, lakini rende ko bata chibesa kora biri bitakire gukorwa. At least umetira bora beto okora rero tenga ninche ngoro nyo guchimambia na rwese chinchi. Toro kumanyiria ya mambi. Kara agora kiri kwanyorire. Sometimes kana ngatugo okugoronya kintu onye kina kigentu kia manura akore at that time. Dani. Nabora hase kugora. Dani, nabora agore bikoro to dunge bia ogore chianga umuntu ati guchama nyumba akorore bosa. Bono utare bosa. Nara kuru nyumba. Gote to utare bosa ogore biroko. Ya nabo tamo si to gotara busaro. Okay. Let me say thank you so much. Tomorrow we have a very serious debate. Please, wanaume kujeni kwa wingi. Tomorrow is your debate. Kindly I plead with you, kujeni kwa wingi. Mambi, the Drogba, I hope prepare yourself well because women will roast you like nothing else. I don't have any problem because I know I will be available as long as you said ni saa tatu because sijai attend kipindi. This is my first time kukiona na kuingia. Yes, so kama I think stand ya sole tomorrow kanya baba Elizabeth. Baba kaka. Thank you so much. Ni chungo nyorora banke kombwa incherero ninche bie kande mambi na banke tuli. Tiango to kumba mtu sabe? Sophie, please pray. Tiago minchi sabe? Yes. Ama Salvatore. Sawa Sophie. Como cheni? Go Salvatore. Como cheni tuachira sura sebire. Wato wakira ngambia mana sengencho bya bwao. Wato eteke wakibugi mayes. To wakira ngambia mana sengencho to mire na ba mintorero tada. So vire ngakienta mbitara umira na rakinto umira ni to wakira ngambia mana tano wisanika. Na bekire bali bonse patayika. Tatu tabi no kugenda ngamambi mbaike na to sangari ngano bya. Na sura ni bonse batawate asipakura hara. Atani uri kibakuri tata base ni binda banyale. Na bali bonse batandikire tata. Chomba cyabo chiru na amanji. Bakorara sibiso na tata bimeganda. Nyara kubrambulira ko bokeri na baro banyale asibakubera tata. Asa ne baro ire bonse bari sinyagitali. Ase chinga yeso nyari kubarambulira ko boko banyaro kubana kwa bwango. Baragito ko chikurara yeso. Kibetigera samo kao. Kitogo ikamambi. Ndo wakire ngambia manu terno usanaka. Tiri to bakire saria. Ayuans to akubuli treke bravo asore. Wetera manyinga Yesu Kristo yoro mutorito. Amina. Thank you so much. Usiku mwema, bali murasire mugaso. Good day. Sawa, mbarikiwe nani, usiku mwema. Asante. Wow. Good. Naam. Mwancho murigeria na akire Mbuya More asengencho kwa bera mu 90 uchakire chakara gete chinsa isatu paka bonondo chiabere chiteke 35 asichinsa isano chabono mugoroba. Nashukuru wote ambao mliungana pamoja nasi hadi siku ya kesho. Niite mtoto nyumbani Kero Jamila Kakasungure. Wapo ungependa kujiunga na kikundi chetu cha WhatsApp, tafadhali kuna namba inapita hapo chini 0700169444 0700169444. You text that number, unasema unaitwa nani, ni kutoka wapi na ungependa kuongezwa kwa group. God bless you. Have a blessed night.